Tia na mede we kwa Asante mantemene Professor Nana Jane Opoku Agyeman wono ena oye mampani abedi akire wo man gane mu wode ne dakro ensa hwe akopie mu Asante mantem ni mu a wode bo hyatum musadwuma pino na ekoso wo mu ewieye ebi eyedwa wo so opese abana ni sode hunu no adwedefo nya babi partner na wo mo ehan wo mo ti project bi omode wo saka na so obi kura hyase a onwieye no obehwe wiama wo Ghana mampanyi abedi akire Professor Nana Opoku Agyeman bepie mu Asante mantemu a obo entoa ewo edwa ahodo a wo hwese wo bewie na ordinani akire mu emamponten krofrum swame ena afensu okoko wie na probo no ewo eyemanhia fikesi na nsema wo di tu Adom Kasee nim na okire mu se wo behwe se eye common fund a ewo honom no wo mo de bayi boa ma adwuma ene edwa ahodo no wonom atimi asi munyina munim say eja de my office edimu ene eja ada ntesa minim say mama no so to ade wom eno so ye penisa na emom anka ye ka dia anka beka say ma no ye office pa na so ba na hwe no say ma no ginigina ho ne banchi no go ewiem na o sentin su pete kakra ma mi obeye den enti e be sere munyina momoa yen na ye ncheche oman ni yie ye shase ache anya hwe na sese soe se na nso de yaba enti ye be ne den ye nyina ye bebom say ye district assembly common fund say ye special fund say ye de wo he say nante na bebia emwa wo bia yakohwehwe ba na ye hwe say anke beba ha bio na edwa no yakoso ye bese ababio na anka ye wie na anka nya na enwachi ena Asante regional minister Frank Amwakohene enso ne Adom Kasee ebon komo no se wo kire mu se NDC amanyoku no ebehwe se edwa hodo a ewo so mo hyase si ene de empempenso akwakodu no wonum ebewie ni nyina tika ba district ni nyina no ya ma me de na si form say you make sure say emu 25% ya ba committee ne de sisi adwa ahodo ewo district bi emu entina me gina hai me 43 districts no afi be ko na wieye ne ya hye market ahodo maako 43 ase ewo Asante mantemanko Ghana mampanyi abedi akire Professor Nana Opoku Agyeman